Anginibingelele futhi bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngibonge nje lelithuba lekuthi nakulesikhathi lesi isikhathi semthandazo lapho khona solo ngisemthandazweni. uNkulunkulu akhulume nami ukuthi prior to the direction lelengithi ngifuna siyende uNkulunkulu uthi uyathi ake sengimotivate kakhulu sengimotivate kakhulu ngivete into leti tawenda abantu babe aligned ngite kuni aligner nilungele nilindzele ngite kuni fine tune abazalwane ngicela ngasinaki isithombe kusebusuku uyabona nje isithombe sesigilatika sibhekelena nalena akungakhathathi lokho umqoka lokufanele ukunake wena ngile message lengiyilethayo lokuthi lesithombe siyavilita siyanshisa siyangikhanyisa singenda gold whatever akungakhathathi lokho. Anyway asiqhubeke bazalwane. Bazalwane, I am a prophet. That's number 1. Number 2, bazalwane, angimili mine. Ngibiya khashane ne-calling. Mina ngibiya khashane kusukela ebumfaneni nge-calling yami. Ngidake sengitinike isikhathi nje sengiyibreak sengikhulume nge-calling yami, Number 3, angicele bazalwane ukuthi nithi khandle niwalalele emavideo ami futhi niwalandzele. Nami ngiyathi khandla kuze nginethulele lama messages lawa angisebenzisi imali yebantu ngiyathi khandla mina ngiyathi bhadarela le airtime lena ngilechamuka kimi konke ngiyatendela just for your own sake, just for my faith sake at the same time because ngisebenzela lizulu ngiyethemba kevakala. So nawe tikhandle uthenge emadata ulalele uthole emavi aNkulunkulu latakuphilisa latakusita lokho futhi kutakuseva nalokuthi ube solo wehla wenyuka nebantu ufuna abantu abatakusita ufuna abantu labatakutshela labatakuthatha imali ngifuna kuku aligna naNkulunkulu ngiyakufine tune ngiyakulola ngiyethemba kuyevakala. Bazalwane sengishito ngathi mina ngibiya khashana naNkulunkulu asengiyikhedulu nje ebudzaleni bami. Mina I started my own business as young as lapha kubo 20 years bese ngirana ibhizinisi ebakery ngisokolisa emagiant bantu abakhulu tinkampani letinkulu ngimncane ngivele ngisokolisa kude lengaphuma nako ekhaya ngisho spoon konke lenginako empilweni kude lengakuthola ekhaya ngisho spoon ngiyethemba kevakala. Ngigcine ngina 4 emabakery in different places eSwatini njengoba labanyeni benu bayakwati lokho ngaba netimoto letinyenti letehlukene ngaze ngenda necar rental baya ngathi labanyenti bathi rentile netimoto tami ngandlula ngaba nemabhasi lamanye asenze ama-permit ami abehlukene kabili kunenzabe Hemoni kunemsedala kamanzini bengisebenzisa ema-permit ebantu ekurenta ngaba nemabhasi ngaze ngathenga ngisho iLion Explorer iman a very good second hand ye Lion Explorer iman. Ask you buta bemabhasi how much is a Lion Explorer ngifuna kuthini ngibuya khashana nangithi empilweni lele ngikukhulumako ngiyati ukuthi ngikhuluma ngani ngifuna lokho ukuthi kukumotivate ukuthi awukhulumi nje nemfana la awukhulumi nje nemuntu oqhumkelako labanye bacanga ukuthi I'm a prophet because kunale struggle. I was born a prophet ngindlule etigabeni letinyenti bazalwane mina lubito lwami as a prophet lungisokolisile ngibiya khashane mina angashuki nje gqum ngamila ngeke nganichazela ngathi mina ngiyalukela ive lonke ngenxa yelubito lwami ingelozi yafika kimi ngakhuluma nayo mouth to mouth ingelozi ngikumathapha mouth to mouth ngakhuluma nengelozi yaNkulunkulu. Kwakunenoma ngidawusichaza leso story leso nyalo nje ngiyendlula kuso kwakunentombatana iyakamakhathu ingaba ngifakazi because lengelozi yathi ihamba uthatha inombolo yamkhulu fakuze kuthi awuqhamuka intombatana lapha yakamakhathu nembala yaqhamuka le ntombatana ngayibuta sile kanjani kule complex lapha engirani business khona ngayibuta inombolo yamkhulu fakuze exactly directed nje ngilengelozi ngathi nangicetha kuyibuta yasanguluka lengqondo yami ngoba kwakungathi ngithebulekile sasicoca nalomuntu lona yathi le khathi lengqondo ngicala kubuya kuma senses ngithi hayibo lo muntu tongeni langitshele tona tiyendeka nekuthi inombolo ngidayithola lapha
mangigocuka ngifuna kumbuta ngamthola ngasekho ngabuta kulona ngathi ushone ebhobhuti bengihleli naye la naye wamangala ukuthi ubhuti wani ngabathe ngibuta nethi70 athi hayi thina sibone wena ukuhlalele wethwana ngimi ngedwa lo wayibona ngamangala ngila ngasakhona ukuthi bengakahlali ngedwa ngathi nangikhuluma namkhulu Fakuthe yangimixa kumkhulu Fakuthe leyo ngelozi leyo ngathi nangimxoxela le story wathi yena ungethuki uNkulunkulu dimanga taNkulunkulu abekuthumelele ingelozi ngamati umkhulu Fakuthe ngimathiswa ngelozi anyway angikho lapho ngifuna ngizama lokukutshela ukuthi angimili la ngithi tengishuka lapho sengikhulile lwachubeka lwangihlupha lubito ngiyathile ngifuna umuntu lotangisita angikhulise kamoya ngibuyapi ngihambile mina ba-prophet ngiyile kuleti inkuzi leti igcwele la kuma TV ngicabanga ukuthi inkunzi only to discover ukuthi akusibo ba-prophet labo banabo ba-bolofiti angihluleli muntu lethi siwa ingakabili igama lemuntu angihluleli muntu ngiyathi labanyeni niyabathanza kangange ukuthi labanyeni ningabafela kodwa Jesu ngeke nimfele Jesu lo wanifela animthanze umuntu nakahlamba latha Jesu aninenzaba kodwa nakakhuluma liqiniso ngalaba bolofiti benu nifuna nekumbulala anyway angikho lapho Jesu uthi vumelani bantwana betekimi ngoba umbuso welizulu walabanjalo bathanzekako ngithanza leligama labanyeni baye bawamiskhothe lamagama bathi ngoba umbuso welizulu wabo alisho njalo lithi walabanjalo labanjenge bantwana hayi ukuthi webantwana umbuso welizulu wasuwe bantwana walabanjenge bantwana banjani bantwana bayakholwa ngithathe angibathi labanamhla laba lesikhule nako thina sikhule ngekukholwa make nakahamba simkhalela athi ngiyabuya ngidakuphathela emaswidi sala mfana wami bengisala nginalolo kholo ukuthi makuthi angiphathele emaswidi noma ngidlala nebangani bami angangidlalisa kabi ngiyamtshela ukuthi makuthi angiphathele emaswidi ngeke ngikunike because wena ungiphatha kabi nalomngani wami naye ngoba eva lamagama awakholwe umvese kathi sorry noma ngabe asengibekise besidlala ibhola ungidreblile bahleka wangifaka ishibo umbone soyayihamba uyoyilanza le bhola soto nginika athi khahlela nami ke ngikhahlela athi asota nginika mose maswidi ngithi yebo buka le connection yekukholwa kukholwa lokukimi kukholwa lokubhululu wami lesidlala naye noma kwendlula indiza mshini kadzeni bekunetipitifier swabona le ntuthu yesipitifier sesiyamemeta siyayilandzela siyagijima ubongiphathele emaswidi lolo sibone eqala sinale believe ukuthi lo tasicala nje sibone sinele believe ukuthi nguyelo tawathola emaswidi noma sesidlala sendani lapha yena utawudlala bekasiganisela ukuthi isipitifier siyabuya nemaswidi nathi siyakubelieve ngoba nguye lo watho lo sibone kuqala vele lelo langa lelo sitamdlalisa kahle sitamphatha kahle ngoba sikholelwa ukuthi lamagama lawatshela isipitifier ukuthi sibomphathele emaswidi isipitifier sitamphathele emaswidi ngikhuluma ngekukholwa iBhayibheli lithi kukholwa kuta ngekuva live laNkulunkulu asikholwa into lesibonako sikholwa lesingakakuboni ngiyethemba kevakala lithi ke iBhayibheli lokukamoya kungetulu kwalokusenyameni kuyavakala so ngifuna lokho ukuthi le nkonzo lesitayenda kusasa le direction le prayer direction le bantu bayibambe ngekukholwa bantu ngifuna bangalingisi Namane wasuka eSyria angimajor general awesibili ebukhulwini angikapteni wemasotsha embi wathi nakafika lapha kumprofeti Elijah wathi Elijah akambukanga nekumbuka wavela nje wathi shona eJordan yogeza wathi lona no mina bengigathe ukuthi utawugajatisa tandla takho uthi hambise lamehlweni ami ungibeke tandla ungibhambaze kuphele ebulephero wena uvela ungikhomba eJordan uthi awadi yini ukuthi eSyria kunemifula lemikhulu lehlobile boAbraham imifula lehlobile lemikhulu uyayibala ngemagama abo uthi utongigezisa emfuleni lomncane nalongqolile iJordan ihlale engcolile bazalwane tithi ke tisebenze awujabula ukuthi ukunikete lokuncane kangakanani ube bekade kwendisa lokukhulu hamba wena njengoba kutshelile wahamba wayogeza wathi ka7
ngiyethemba ukuthi bekasinaka nqwila avumbuka abalise anqwile avumbuke athi nakavumbuka mhlambe kwesi5 sokwesi5 athi abuka even alamanda yababa la silonzeni athi athuke mhlambe enhlitweni abethuka inhlamba athi Elijah uthi angithola kahle nangiphuma la ngibuyela lekuyele uthi angithola kahle ngihamba nemasoja ngiyafika ngimdudule nalendlu yakhe ngiyethemba ukuthi bekabalisa enhlitweni yakhe agqumukele kwesikise aphume solanjalo enhlitiyo iphampelane ingane ithi wathi ugqumukela kwe7 wathi uyavumbuka wathi uyabuka wathi kanti ufresh ngathi liswane wayanyondlola kuElijah wayomnika isipho letiningi wathi Elijah ngifuna imthwalo wakho mina jika nawo ayoletha sokuphuma enhlitiyo ngekumangala ukuthi sengimuhle ngathi ngiliswane lesikhumba siyashelela wendwe yini konke lokho ngimangalisho uNkulunkulu ngekuthi hamba ogeze eJordan ngifuna unake na into na iJordan bebahlala bageza kuyo bantu abanyeni bahlala bayewela every day but kude leyamgeza kodwa Naaman yamgeza ngoba it was an instruction from a prophet yanjinja yaba ngumuthi kodwa kubo bonke lalabanye ingemandi nje langcolile kuye yafike yaba ngumuthi wekulapha sibuye futhi sithi ngikhulume ngeliswayi ngeke nganitshela ngenzaba yeliswayi luswayi lwelapha emandi luswayi bonke malanga abantu bavanga ngalo libe luswayi nje lekunanzisa kudla but that day Elijah elapha umthombo lo luswayi lwaguquka la ngabi nje luswayi laba ngemandla uNkulunkulu because sekukhulume bani uNkulunkulu asenake nayo into naye Sara uNkulunkulu wakhuluma naye wathi eminyakeni lotako ngalesikhathi udaba neliswane swala wamani wagagadze wathi uNkulunkulu uhlekani kukhona into kwehlula uNkulunkulu washeka waqaqade namanje ngilakutshela tintfo umsakuthi uhlekani kholwa themba umbuso welizulu walaba njengebantwana labanelukholo ngithi ke nawe namuhla ngifuna ukholwe lesita wena ukwende ngekukholwa le video ngifuna uyilalelisise lena ikuvuselele egameni lika Jesu ngiyethemba kuyevakala ngiyathanda lamagama lakhulunywa uNkulunkulu ukuthi kukhona into kwehlula uNkulunkulu so ngifuna abantu babe nekukholwa ngivuselela lokukholwa konke lesikwendako ngifuna sikwende ngekukholwa ngiyathemba kuyevakala bese ngishito ngempilo yami ukuthi mina ngibuya khashane bazalwane ngiyawathi nemafake abantu badlala ngani ba prophet ngikubonile ngiyathi nalokuthi kwendekani in the prophetic movement because I'm a prophet I'm there I know fake prophets I know prophets nyalo ngikusita because ngithunywe uNkulunkulu lubito lwami lolo ngikwenda lokho ngekuthunywa uNkulunkulu hayi ngoba ngibenefita imali angibenefiti nix ngenda umsebenzi uNkulunkulu uthi lisotsha alitithengeli tembatho naleya empini kodwa lithengelwa ngumnikati walo nami nginelithemba lokuthi whatsoever lenkwenako uNkulunkulu ngoba ngithunywe nguye futhi lento noma ngithi ngizama ukuignore aku-ignoreleki because ufake umlilo ngekhathi uyadi ukuthi ngendani ingako ngikhandlekela wena wabambisise kula mathuba lawa ngithemba kuyevakala Jesu ugeza abafundi bakhe uthi senginigezile kodwa ngingagezeki nonke ngifuna nikunake lokuthi uJesu wabageza labafundi bakhe leni abagezeta inyawo akubage uthi lesengimgezeta inyawo so ugezeke wonke umtimba ngoba Petro wathi Petro ngeke mina ungigeze Jesu wathi ungakagezwa ngimi ude ebudlelwane nami wathi ke Petro hayike nanginjalo ke ngigeze umtimba wonke wathi Jesu nasengikugezeta inyawo so sengikugezile wonke egqineni uthi Jesu man nginigezile kodwa ngingagezeki nonke nembala wabonakala Judas ukuthi akazange wagezeka lena abagezeta inyawo i-destination yemuntu luhambo lonke lemuntu lusetinyaweni noma ngabe unetimoto etingakanani uyatidzinga tinyawo ngoba nemoto ishayela tinyawo nalabo kuya lapha emotini udzinga letinyawo tinyawo is your greatest transport ngiyathemba kuyevakala so that is why bathakathi nakakuloyela unyawo usuka aqedzile ngawo awufiki ku destination yakho nakakukhunge nje letinyawo leti uzula ndzawonye awuyi ku destination ngiyathemba kuyevakala ngifuna lokho ukuthi ke konke whatsoever lesitakweni ngeke ngiyanzise kakhulu le video ibe yinze kakhulu but nje ngizama lokuveta lokuthi abantu ngifuna babe nelukholo kunento leti imbalo letincane ngifuna ukuthi iveta lebe standard thine leti ukukholwa thine besikhule thine sisebenza sithunywa sibantwana vele nje ischedule sethu sekusebenza besine schedule lematima yekusebenza nesikolo at the same time nekudlala at the same time besithi balancisa lento leti usebenza
sikolwa udlala kufuna sikubalansise makwendekile sathatha isikhathi lesithe ngasekudlaleni basobha ngento ekayifika ikhala indvuku ekhaya mhlambe sithunyiwe ukuthi uhambe ogaya 10 kilometers away from home siye esigayeni siyogaya sesiyafika lena sitfolene sibantwana sesiyadlala kude impupho ekhaya nase sibiyele ekhaya sathi ukuthi ngento ekasuke eshayele ekhaya lalela ngikutshela umhlolo bese sithi nase sitawufika ngasekhaya bese sesibuthe ematshe bese sithi nihlala amatshana lamatshe amancane lelinye uligwinye ucala ulikhulumele uthi nangifika nje ekhaya angifuni nje maka ngishaye angifuni makwami angifuni nje angifuni wena make ngibite ngeligama wena makwami wena ngiyakuthanda futhi nawe uyangithanda mangifika nje lapha ekhaya ngifuna ungishaye ngifuna nje ujabule uthi sengibuyile nembulo unganaki nje lothi ufike late bese ukhulumela la kula matshe bese uyaliphuphutha na ukhuluma naye usulikhaflela bese linye uyalithatha ulijika lemva kwakho linye uyalithatha uyaligwinya emva kwaloko so uhamba uyongena ekhaya awusabuka emva anti lokho sikwende nasesijakele ngasekhaya sesiyahamba ke kude lokhulumisa lelinye mhlawumbe uligwinyile noma ke lelinye ulibekela mntonyeni kuye ngeke direction stayithini sesiyahamba ke sekude lokhulumisa lomunye siyongena ekhaya lo tawucala sikhulumisa ukuthi abangimaki utambona ukuthi bekafuthelana nencane netinswati bekunetihlahla apple apple ngebawatla wanye unetinswati apple sewutikhile nekudika utibekile utambona umbona ukuthi uyafuna lokushaya ubambekile ubophekile uboshwe yini ngile direction yethu sitambuka nje na siselivalweni kodwa simanje siqinisile umbone uthatha impupho uyabonza uyapheka umbone luyehla lulaka sesiyacala siyachibana uyabo kusebendile manga lento ukuthi kwakusebenda mangabe kwendekile senda ubuqala thite noma kwaba neganga thite sangakwendi lokho satshengisa ukuthi asikolela manje besishaywa kodwa sakwenda nakanjani ngeke asishaye lokunye lebesiye sikwende noma bese sibopha tshani sikhulumise sithi make ngiyakubopha nje angifuni ungishaye ubophe ngesandla sinye sangasencelele sawubophe elifini ukuthi lapha nje sengibophile ngeke usangishaya nangifika ekhaya ngeke usathetha nekuthetha masifika nasekhaya sitambuka ukuthi ungakuphi sakhona kufika ngasekitchen noma edladleni siconze liswayini thatha inhlavu yeliswayi ufake lamlonyeni nakathi ukubuta hey kwendeke umunya lo swayi ukhuluma naye utayabona lulaka luyehla ngikhuluma ngetinto lebesitenda sibantwana those were directions abesebenda ngingufakazi sikhulethi nemakwethu bambita ngethi libhunu ngoba makwethu abelungile afundzise emntaneni kodwa bashop ashaya nenhlityo lencane nyalo lapha sekuphithikothele uyakushaya kodwa ema directions asita ngiyethemba kevakala ngifuna lamagama lawa ngifuna ukuthi lele ngakutshela kona ukusite futhi ukuthi akusita dinyenti itinto ebazalwana niboke senibukele emafilimu la ahambelana nekuthakatha ubuke bathakatha usibathakatha ngani bathakatha ngento letinyenti kakhulu bathatha ngento letincane ngeke nganitshela ngekuthi besixosha litulu kude lokukhulu lebesilixosha ngakho kodwa namhla lokulitulu siyaqosheka siliqosha nje ngematshe uthathe ematshe kokoko uthi alihambe siliqosha ngemlotha mangabe linemvula lenyeni siliqoshe ngemlotha siliqosha ngembila umbila so mangabe awukakhutulwa sokukhutule siqoshe sangqotho ngembila singawi kodwa siembili siyokuwa ngikutshela ngalamagama lawa ngifuna lokho ukuthi uunderstand ukuthi kunetinto letinto leti ema directions ayasebenda it's just that isihambe thini sabhabhalala ake sengikutshele ukuthi yini lesibangisa babhalala sathane liBhayibheli lithi livila liyakwati kufaka sandla endishini kodwa alikwati kusiyisa emlonyeni livila aliyadi nendlela leya edolobheni usathane lo dala buvila ukuthi bazalwane babe ngemavila ngoba uyathi ukuthi nasita ukhuthala sitawenda letinto leleti tamehlulekisa buka abathakathi buta noma ngangibala bathakathi bakhuthela that is why namanje 12 o'clock bathakathi bavukile bayaloya liyana alini bayaloya kuze kuyosa bayaloya abanasikhathi sekuvilapha thina amakhola alala akhamisa umlomo angathandazi nekuthandaza bathakathi bayathandaza abadlali bathi mise ubobuke emaMuslim wena apetuka ekseni wabone alumagubadu ubone bayapetuka petu bayathandaza emaMuslim ngabona yini ngabo 12 emini lapha ke bo 3 bo 5 bathandaza 5 times a day emaMuslim babone bagobonzela bapetuka badunusa tibunu alumagubadu alamagubadu bayathandaza bese ubuke emaChristian lomunye uthandaza kanye on Sunday asengilokutshela futhi nayilenye into nje ngikhulume ngalobuvila buka ke
Asengibekise ngemasondo isondo la aNkulunkulu nemasondo aSathane. Emasondo aNkulunkulu ngilama society lesingena kuwo lesiya kuwo. Bese kusemasondo aSathane ngo onke lamathavini netindumba tebathakathi. Ngemasondo aSathane ke lawo. Ngiyethemba kuyevakala. Onke nje emathavini ngemasondo aSathane. Tshela nemnikati walo ukuthi uthi umprofeti wena mnikati wethavini. Mangikhuluma ethavini ngikhuluma ngelibhara. La eSouth Africa bitwa ngathi amathavini eSwatini sithi ngemabhara. Ngiyethemba kuyevakala. Emabhara ngemasondo aSathane. Ngilapho bathi refuela khona ngilapho bathi faka emandla khona bonke abantu abangakholwa bathi faka khona emandla ngekwenta lokunyeni tinkanuko yonke nonsense emandla bawathola kuphi ethavini esontweni njengoba nathi siwathola thina emasontweni ethu ngekuhlukana kwethu nathi emandla eqhubeka nekukholwa siwathola khona ngiyethemba kuyevakala buka ke ukuthi kwentekani lapho emasondo aNkulunkulu bantu bayavilapha bala ukuthi mangakhe emasondo eminyakeni emasondo eminyakeni around bo 52 to 53 55 somewhere eminyakeni emasondo kodwa utakuthola ukuthi umuntu ngeminyaka uye 5 times esontweni lona lokhonda simakade every week kunalolo vile kunalolo labanye bachamuka late aphinda beyoqala ekushayiseni bayavilapha kodwa asesibuke emasondo aSathane bantu abalofi abayike bona even once a week njengathi bona baya every day emathavini avulile every day baya every day thine siya once a week on Sunday bona baya every day kodwa noma yize baya every day baze baqoshwe ngemaphoyisa athi salavala lamasondo solo bona bafuna zibuye solo bona bayathi refuel kodwa thine sigcine sesithi umfundisi nomprofeti uyabhora sithathe tikhwama ngamunye ubone abantu bayahamba bakushiya nalenkonzo emasontweni ngiveta lobuvila lobukhona ngithi ke the more uvila phela impilo yakho uma ufuna impilo yakho iphumelele emzalwane kufuna uyikhuthalele ngiyethemba kuyevakala ikhuthalele impilo yakho utawukhona ukuthi uphumelele wavilapha Sathane inhloso indlela yakhe la kubamba ngayo ke le lokuthi aphe abantu buvila ngigcine ngekuthi ngicela lokuthi kulenkonzo lesiya kuyo ngiyathi labanyenti bena mangabe ufuna ukuyingenela ngicela uyingenele ngekholwa na ungayifuni ungathi imbanzakanye because lapha we are inviting the spirit of the living God liBhayibheli lithi live lasimakade lisandvu libhidlite emadvala ungemi ke endleleni yasimakade ungatendi idvala ngoba le live lasimakade lisandvu litakubhidlita lendlule lithi live lasimakade lingumlilo liyaqothula so ungemi endleleni yasimakade nangabe wena uva ngathi right siyekele labo labeva ukuthi enhlitweni wathi nginento manje ngiyahlupheka kunento lengihluphako sengiyalukile etinyangeni bongakoza abantu ngaya kubabholofiti ngehlulekile buya kuJesu namuhla uJesu utakusita ulapha ekhaya nami ngila sitawuthandaza kanye kanye Jesu usethi indzaweni tonke ngathi tonke sitawunqusa Jesu utakusita etinkingeni takho ngidawuthi mina akudzingi ukuthi uzube umngani wami labanye beni besolo bangethukile akunandzaba lokho ukuthi bosolo ungethuka ukhohlwe beke eceleni tshela nje uNkulunkulu ukuthi ngingumuntu uNkulunkulu futhi uyayathi inhlitiyo yakho vele nje ucelise uNkulunkulu ngicolele ngingumuntu uNkulunkulu uyayathi mistake yakho uyayathi nalokuthi kwakuyini le mistake yakho uze ungethuke Kolisa uNkulunkulu akudzinge uzuxolise kimi xolisa uNkulunkulu utavele aqolele uNkulunkulu welithando lesemkhondayo utaxolela uNkulunkulu aphinza kwendela umusa even more futhi kungendeka liBhayibheli lithi loqolelwe kakhulu ubonga kakhulu naloqolelwe kancane ubonga kancane wena ngendeka wena lobo ungethuka nguwe uNkulunkulu atakubusisa kakhulu because utawuya ngekutithoba nalapha kuNkulunkulu ukwende lokungekukholwa ngikoke ngimema wonke umuntu ukuthi uyakholwa noma kawukholwa everyone let us join let us test the power of God let us test God ngifuna uteste uNkulunkulu ungatesti bantu so ubatestile bantu ubatestile bo-oil bebantu wawatesta emandla ebantu wawatesta emandla ebantu nyalo ngifuna uteste emandla uNkulunkulu ngifuna utest drive emoyingcwele umuve ukuthi umoyingcwele unjani khumbula uthi de uNkulunkulu icobo lakhe nakakhuluma naSara kukhona into lokwehlula mina uhlekani ingako namhla sifunza ngekuthi uNkulunkulu waAbraham uNkulunkulu waIsaac lokusho luhleko uhlekani ngiyethemba kuyevakala Jesu uthi tena akakhuluma nebafunzi bakhe athi kunekuthi injinga ingene embusweni waNkulunkulu kuhlawuba melula ukuthi likamela lingene embotsheni enyalithi bathi nakunjalo ke shothi ngeke siye ezulwini ngoba sine sidinjinga ngeke siye ezulwini wathi Jesu kude lokwehlula uNkulunkulu
lokungendeke kumuntu kuNkulunkulu kuyendeka. Nengelosi Gabriel ithi tena iphendula Maria ayibuta ukuthi ngendeka kanjani ukuthi mina ngimithe angiyivirgin mina angeke sengilale nendoda. Wathi Gabriel lokungendeki kumuntu kuNkulunkulu kuyendeka kude lokwehlula uNkulunkulu. So ngifuna ukuthi siye emthandazweni la siya khona ngifuna uqale namhlanje nanyalo nje nawufunza le video ucala uthi khuthalele uthandaze khuthalela kuyifunza le video ungakhalele ema data akho yifunza itakusita lamagama uwabambe lawo ulungiselele umoya wakho ukuze kuthi nasiya emthandazweni usiye so right nalela siya khona siye nawe so right masifika lapho sishe siye phambili. Ngethemba kuyevakala. Inkosi inibusise bazalwane. Lokunye ngidakuveta ekseni moyingcelo setangitshena ukuthi yini nani lesitayisebenzisa ndanitshela ekseni mase siqhubeka. Inkosi inibusise. Amen.